Ahee, namukela kangabe ka Master Xitsonga analyst. Channel hayi swa kona hayi of course ni teta khalo la Kokwani Chauke leyi nga ta hi kha yi link of course na Benny Mayengani the president and also Hosingo Mr Post the tower man. Then from there ta hi kha update about King Tshinya Vantshwa. So previous mi nga mi xona of course a hi fike endla a video la of course Kokwani Chauke yi kha yi kombisa ku yi la ku unite Hosingo and also Benny Mayengani in terms of ka ti-events. However a swi zangi swi teka na 2 days because post leyi a yi tsale 26 ku 91 post manjeni ya ti 28 October loku nga fika ku tsariwa ku guys loko vanhu lavambirhi vo rivalelana music wu fini as you can see kwala of course yi fike vekela xinepe xa Benny Mayengani the president tanihileswi mi swi vonaka kwalano na Hosingo Mr Post. Okay, gaza hinkwayo yi langutisa vona ku ri va ri yini hi sayiti ra machayelo hi ku ya hi mina of course. So yi ri hi ku ya hi yona va nga cinci viva beef viva what guys swi vhete swi endla ku ni questiona swo tala about this page guys. No mina I can't believe ku Kokwani Chauke yi tsela ku swilo leswi loko ku ri yona no hayi hayi mina hayi swi ta ni hlamarisanyana because from someone like him a ni nga swi expect ku yi nga fika yi tsala swilo swo fana na swa so like swi ni hlamariseni mina. So maybe probably guys page leriwani a hi yona yi ri ranaku ri nga va maybe ri kha ri obviously ri kha ri promota swilo swa yona but I don't think ku nga ku ri yona yi ranaku page leriwa loko swi ni kha ni swi langutisa kahle. No guys a swi make sense yona yi nga yi kha yi rana of course this TikTok account I believe ku TikTok account leyi hali swo ti komba ku yi run hi yona this TikTok account mara la ka page ni vona ku something is off guys something is off ni vona ku swa kona na ku swi na mulutlinyana xikarhi na ku a swi professional ngopfu na loko se hola ku cheka that page vona mhaka leyi. So Kokwani Chauke hi kombela if hi mpela page leri ra n'wina mi hi confirmela kwala ka TikTok ndani kha ni yi cheka account ya n'wina or n'we mi nga close na Kokwani Chauke va tshinelele mi va byela ku hey ku na page ro karhi le ka Facebook leri posta ku muhulahula loko ri ra vona hayi va nga confirma na swona a hi problem mara hey swi ta nyika another different perspective because ni tlhela ni vona post yin'wana yi nga tsariwa la a ni swi twisisi kahle what's happening ni mi komba ku ni zama ku vula yini look at this post ku fika ku tsariwa guys ni kombela mi ni vamba nyamuntlha ntsena of course ni nge hlamuli nchumu laha ni le Durban ku ri ti 28 October as you can see leswi nga fika swi tsariwa kwalano. So yi ri la ku vambiwa yi vula ku yi kombela ku chingeriwa like yi nge hlamuli nchumu yi la ku chingeriwa. I'm not sure if vanhu va chingeni na na ku va ri ku chingeni vanhu kumbe xana nga va swi twisisanga post loko yi ri yini leyi because yi ri ku chingiwa hi vona mi tsandzeka ni tsala October mara okay dyondzisi mparo a va nga vambirhi fana wa Chauke kwalano i nga vamba yina ni kokwana wa wena or malume wa wena hi Chauke na wena mara swilo yini. So ni twina ku arrange guys unless if ko va ndlela yo va yi kha ya maketa mara ni twina ku yi va yi kha yi hola ngopfu page ya kona ku ya hi someone like him leswi hi vonisaka xiswona guys. I don't know I don't know loko ri ni ntiyiso hayi to vhete ku hayi arrange hayi a ni voni swi fambisana na someone like him ma ni twisisa. So Master T yi nga yi wrong na well possibly yi nga va yi kha yi ri correct hi mhaka leyi because vo tala hi nga hi kha hi share the same narrative. However a hi swilo leswi a hi swi expect-a ku swi nga tsala hi munhu someone like him a businessman like him munhu loyi of course a langutiwaka a ri le henhla leyi ma vona mhaka leyi it's basically more like how the maxava yi fika yi tsala swo fana leswi loko mara ya yi langutisa njhani ma vona mhaka leyi. So swi endlaku no Kokwani Chauke se swi yi presenta a certain type of a character leyi yi nga ta disrespect swinene ka gaza lomu u ngheka ti-comments I'm very sure vo tala va ta va kha va hlasela ma swi vona na vo n'wana Benny Mayengani va kwate ngopfu kwalano vo xivambu kwalano as you can see. So Kokwani Chauke of course a yi hatli swi basisa hambiloko ri rhana yona yi nga hemba yi ku a hi yona yi rhanaku swi ta yi clear ka swo tala ngopfu because leswi swi endleka ku yi ta deleriwa vanhu va ta yi vona yi nga ri nchumu phela wa kumeka se u kuma ku yes you have made it in life mara va ku vona yi nga ri nchumu I mean like ze yi va yi ri le henhla leyi fiki va yi ri na a certain level ngopfu as a businessman yo vanhu yo approach ya kona towards you so a rates
So of course hi khe hi tlhela ka King Tshinya. Previous of course hi fike hi endla e video laha hi fike hi kombisa ku yo hahlukeliwe hi yindlu a swi na update yin'wana so a hi twini ku yi ri yini. Loko hi kun'wanuna emiti yimbirhi hi vula leswi ma vona muti lowa u hlumuke na tintambu ta gezi muti lowun'wana a wu hahlukangi hi lowa laha hi hala xitshalala so hala Midrand hiko ku nga hahluka muti lowun'wana wu hahlukile hayi swa ku huwa le ni tshamaka kona so ni fika ni ta rural area ni rhurha hala Midrand ni vuya hala xitshalala ni ta tshama hala xitshalala n'wanuna a fanele a va na mimiti yimbirhi ku loko a hlangana na khombo leri a vuya ka muti lowu a hlangana na ro hala a ya hala sweswi va fanele mfumo ya hi akela ti-RDP timbirhi yin'we va ni akela ka muti lowa le henhla leyi nga hahluka yin'we va ni akela ka muti lowa yi va stand by ma swi twisisa sweswi a no rilela tihunyi ta mina ku tona a ti hahangi hi moya na ivi ni kuma ku tihunyi ti-safe a ti hahangi ni vuya ni ta rilela Wi-Fi loko mo languta le henhla le ya ha tshami komba ku a hi le ka mahahela a yi hahangi yi tshami i swilo leswi a ni rilela swa ku tlula mpimo swi twisisa so sweswi vanhu va le ku doneteni hi mali ya tikhodiriki maxinkwa mavuswa van'wana lava nga tlumba swiharhi va le ku tiseni va ta nyika Tshinya a pfa a survive hi swona hi ku sweswi gezi ri fambile ni ta hanya yini hala saluni so ka Tshinya i ta tshemba i nga believe i double job ni tirha hala na hala tanani mi ta donetela Tshinya hi mazenge hi A video yi fike yi tsema laha makumu mara swa tiva loko a yi lavula na heta swa tisemende obvious tsemende swona a swi tivi swi fambisana na swipikiri maplanga hikuva ni vhele hi swifuna ku yi hahlukini hi ndlela swo fana na swa ti-cable to connecta gezi and stuff like that swilo swo fambisana na sweswo leswaku of course ni swo ka yi lava ku kombisa swo kwana ku yi kombela ku va donata vhele na vanhu vo tala ngopfu va yi rhandzaka King Tshinya I hope ku ri swi ta famba kahle loko ku ri amukeza swi ska banda kombela mi tlika subscribe.